бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ба номи худованди бахшандаи меҳрубон, бародарони аҳли ислом ва муъминое, ки ин видеои моро мебинед, ва ғарибони шаҳри Русия, ба ҳаматон ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тақрибан 1-2 моҳ пеш мо барои продукта баромадем магазин. хушки бошад, баъд хона фуромадем, ани коробкаи тухмда бародаро ами тухма ёфтем, ки ина ами гирди тухм мӯъҷизаи Аллоҳро бинед, ки ами гирди тухм ла илаҳа иллаллоҳ навистагия. ина бародарон азиз, ина охирашда бо ами шурӯъ кардагия, ина Аллоҳ номи Аллоҳро бинед. ина бародарони азиз, мӯъҷизаи Аллоҳ. агар хуб эътибориш кунед бародарои азиз, ами гирдиш ла илаҳа иллаллоҳ, ина ами аввали сар мешавад. инамиҷа ла илаҳа иллаллоҳ, охиришда ина Аллоҳ тамом мешавад. ина бародарони азиз, ин мӯъҷизаи Аллоҳ ҳаст, ки ай тухм ла илаҳа иллаллоҳ наиста. Ягон ҳайла пайла надорад. акаҷон ина тухми нав, тухми эснод, бараш ла илаҳа иллаллоҳ фақат дигар тухм аст. бародарон, لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله. این معجزه خدا را بید. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء